Avia hantonay raha tse ele manjio avao toy. Manao akory ty nankaly? Ha? Manao akory? Labozina resinareo nomaly fa jira manotapaky zao. Ka sy zenareo nova tampoky zao manao akory. Mialo la tsy afaky iha. Ka misy ino ambavanao ao? No tsisy mivola fa enkeninao za raha volaniko. Say mampinantay ah? Ah, donc zany zao babanao ampihinanao tay. Pourquoi hein? Amin'ny anaran'i Jesosy tsy afaky iha. Nzay angalaky baka impiry. Betia mahazo androany. Zaho koa rasta nisy fa tsy afaka mibaka ty. Ah, ino koa gny tsy afaka anao? Baka nareo ngo ni mora. Ka laha ny mora lahy rasty, imaginez-vous tse, zaho henany toy le hozony babako. La dininao zany raha zay le ho afaky zany zaho mibaka henany toy. Heto amizay, zaho henany toy zany, zaho tsy nana labozy. Tapaky hoya jirama amin'ny tana toy, zay tsy mana labozy, vetao. Zay atao kory io zay. Ah, tsy afaka aho, tsy aho koa tsy afaka. Mampolo ndraiky lafa tsy afaka aho. Zaho zainao, vazavazanao. Ah, tsy nisy ino koa? Labozy. Ka tsy nampiasa torche? Nga fa angalako torche. Antsanoko ato misy. Fatara! Zaho fa tsy raha ho avy any sasy. Zaho fa nozony babako. Mo ino koa nivoaka examen io? Tsy haiko ngo lito. Mialo. Tsy hitako sasy. Tsy hitako ny solution miako anao. Ah, ka fa tsy solution koa zao fa rava. Gahoany. Biagny marainjay koa. Roa koa yung rola maty ato.